Доллар 86.20, евро 93 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 24 тыйын. Фунт 100 сом. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналдын катталуучулары, алыс жакындан көрүп жаткан мекендештер. Саламатсыздарбы? 20 январь 2023 жыл Бишкек шаары. Күнгө жума, бардыгыңыздарды жума майрек болсун. Обменкаларды көргөзүп беребиз. Анда кеттик. Усман Финанс доллар 86.20, евро 93 сом 50 тыйын, рубль 1.243, сум 0.006, фунт 90 сом, юань 10 сом, достор. Евро ЛТД доллар 86.20, евро 93 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 24 тыйын, фунт 102 сом. Saat 11'den 20 minut öttü tuğanlar. 20.01 2023 yıl. Dollar 86.20, евро 93 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 23 тыйын. Доллар 86.20, евро 93 сом 70 тыйын, рубль 1 сом 23 тыйын, фунт 95 сом. Бұл жерде авиакасса номерлерін шашпай тоқтатып жазып çalsаңыздар болады. Айыл банк доллар 86.20, евро 93 сом 50 тыйын, рубль 1 сом 24 тыйын, қазақ теңгесі 0.11 тыйын. МКС доллар 86.20, евро 93 сом, рубль 1.242, юань 12 сом 20 тыйын, фунт 104 сом жарым тыйын. 104 жарым тыйын туғандар. Лира 4 сом 70 тыйын. Аба райы суық. Şu менен видеоны аяқтайбыз. Сақ саламатта тұрыңыздар. Видеоға лайк басқанды ұмытпаңыздар туғандар. Егер каналда жаңа болып жатсаңыздар, оң жақтағы қызыл подписаться кнопканы басып, биринчилерден көрөм десеңиздер, коңгуроочуну басып коюңуздар. Ой пикирлерди комменттерге калтырыңыздар. Сиздер менен автор каналы Данияр болду.